machinery start on your marks. Set. Right, dames en heren, spanbestuur, ons is gereed vir blok 4. Meneer Jacques, maar is op sy kop soos altyd. Blok 4, ons is gereed vir hulle. Meneer Koopman, hulle benodig vir u so by die extra, by die tafel. Team managers, please take note. Daai kinders wat in die finaal moet wees, you take note of them, we got their names. Hulle hoef hier rond te staan nie, kry hulle reg vir die finaal. Dames en heren, ek weet u is opgewonde wanneer die kinders in status orders is. Moenie die kinders se name noem nie asseblief, want hy gaan nou vir u dophou. So when they're in status orders, everybody's quiet so that everybody can focus. Anders gaan elke reis gerekord word. So please can we adhere to that? Once they're in the status orders,